Ovo nije ni prvi ni posljednji put da dolazim u Kovačicu. I zaista sam na Jankov poziv, na Jelenin poziv spreman svaki put ovdje da dođem. Spreman sam da budem vaš advokat u Republičkom parlamentu. Nekada mi kažu Novakoviću prežestok si, nekada mi kažu suviše si emotivan. Možda, ali to je zato što želim da i Kovačica, i moj Novi Sad, i Vojvodina, i Srbija snažnije se razvijaju. Ljudi, ovo je Bogom dano područje. Mnogo toga u ovoj našoj prelepoj državi je Bogom dano. Sem oni koji upravljaju. I zato želim, zajedno sa vama, prvo ovdje u Kovačici, potom u Novom Sadu, u Vojvodini, a onda u Beogradu i celoj Srbiji, da napravimo jedan pokret nezadovoljstva, pokret pobune, pokret koji može da menja. Jer ono što mene brine, ljudi, nije Vučić, otiće on. Ostaće vučićizam, ostaće stanje koje mora da se sredi, ostaće loše posljedice njegove vlasti koje ćemo morati da saniramo i popravljamo godinama i godinama nakon što on ode.